Masih lagu pasrah.
Cek 2 1 dicoba. Dicoba 2. Cek. Dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para bapak, para ibu, tamu ulama anu kusim kuring dipihormat, sepuh para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama anu kusim kuring dipihormat, wabil khusus pangersa Bapak Saibul Hajat, miwah ibu sakulawargi anu sami kusim kuring dipihormat mangga atuh tangtosna acara hiburan dina siang ieu urang dikawitan. Wilujeng siang kalayan wilujeng patepang deui sinareng sim kuring sarengrengan tika tresna gelar jaipong kapi rarai amin guru. Alhamdulillah sepuh sadaya sim kuring sarengrengan tos tiasa nyaosan nyumpingan pangulum kersana Bapak Hajat, kersana keluarga besar Bapak Minan, miwa ibu misi sekeluarga, mantena syukuran dina raraga wali matul arus. Nikahna Neng Rika ngadahup ka Anwar, kaleresan sepuh sadaya, sim kuring sarengrengan tos tiasa bersilaturahmi. Wabil khusus kersana Bapak Hajat kali ibu sakulawargi umumna tos tiasa bersilaturahmi sareng sadayana para tamu ulama, sadayana para simpatisan, sadayana para panonton, warga-wargi masyarakat Kampung Genting kalebet Desa Sukaringin, Sukawangi sabudeureunnana. Nanging dipayun sim kuring satacana purung namanggung perang nama gelaran dipayun bade sasadu satacan kenging pangbendu bade tumada satacan kenging pangwada tangtosna dina hancagarapan siang ieu seueur kakirangan seueur kalepatan hapunten anu kasuhun. Wargi sadaya kiwari urang sanggakeun dina tawis lagu pambuka lawang gapura hiburan urang sanggakeun dina tawis lagu buhun lagu karuhun bye. Geboe deui ngogeboy paringa Geboy deui ngogeboy sakali deui Allah geboy Allah lengengan moy ngogeboy paringa lengan moy geboy deui ngogeboy sakali deui geboy deui
boy deui ngageun sakali deui. Bapak mina saya bobe ay urang ngeboy kelang ibu misi ngeboy bari ngaleapoy ala ngeboy ala lengkoy ngeboy bari ngaleapoy ala ngeboy ala lengkoy ngeboy bari ngaleapoy. Ayo atuh orang ibu babarengan mangga urang ieu sasarengan lalala aku boleh ieu ngajeng-ajengan di banda ajen seniman di banda ajen seniman di kurut bikin dingin mi banda ajen seniman. iya wargi sadaya ngalangkungan hiji tawis lagu pambuka dina tawis lagu geboy tawis lagu pangiling-iling ka para karuhun urang nu mika dedeh mika cinta kana banda Jaipongan wilujeng linggih Aperdi ketua Serok Jaya mau sareng-rengan selaku pemangku hajat sareng-rengan Kong RW Banin Arobi Putra Bekasi Utara sareng-rengan Ajali Akobra Cengger Merah mohon sareng-rengan ti Satria Muda Sukaringin Akari Apanadiki Bos Rasid Bapak Kiman Apanadia sareng-rengan Pak wargi sadaya kiwari urang sanggakeun hiji tawis lagu ti Bapak Hajat laguna teh Manuk Kepudang kasanggakeun nama kangge kasadayana para tamu undangan para simpatisan anu kusim kuring dipihormat cik sanggakeun Manuk Kepudang. nya Adede Robi ngawitan Aperdi Ketua Serok Jaya warga besar Pedrak Kiang Santang nya mana bro Adede Robi Putra Bekasi Utara ya Mang Laris Manuk Kepudang Adede Robi anu bageun aya Bapak RW Banin pemangku hajat Bapak RW Banin apa mangku hajat bolone kuning Akari Satria Muda Sukaringin Akari Satria Muda anu bagir sia dia ada wow Amanoro Kobra Cengger Media numpang bageran sikil kebayang-bayang ke impi-impi turubi disali ujang hati Aperdi Ketua Serok Jaya Perdi anu bager rindu rindu
Opera di ketua sarap jaya anu bagay anu mangan kapayun aturan RW benin pamangku kaca ayah panadiki rindu rindu sia ditunggu-tunggu bakal tapi sewindu nafsu Bos Rasid sukaringin pemangku aja sarang aku adik di bos Rasid kebayang bos Rasid dan bagian turuti misalnya dengan kucengan hati Bapak RW bani nampak mampu aja rindu nya apa nana dia ayah Bapak minana saya puabai papayun telah pribakagan sampai sewing aduh Bapak Minan apa narika Saiful Beb aturan paminan saya puabai ketiba masuk Akari Satria Muda Sukari Akari Satria Muda anu bager manuk kepudang Akari Satria Muda anu mantap Polone kuning Akari anu bager Akobra Jengger Merah Akari Satria Muda siada ada Akobra Jengger Merah anu bager iya kebayang-bayang keimpi-impi bisa lali pucaan hati Akari Satria Muda anu bager Haji Jalil raya rindu Haji Jalil ditunggu-tunggu dibakar sampai jadi aku berajanger merah anu pangbager Bos Rasid kebayang-bayang keimpi-impi bisa lali pucaan hati Bos Rasid anu bager rindu siadi tunggu ribaka Bos Rasid sampai serindu Sor ngalika saha akhirnya ketiba nanti apa nana dia ngiring kapayun dia mana dia anu bagus hey. anu kepudang apa nana dia polone kuning apa nolong kabel jenger merah sini ada orang desa rindu sini tunggu iya terima kasih sampai serindu akhirnya nya beres Akobra Jengger Merah kebayang impi turun diri salah akhirnya kebayang keimpi-impi singkil no turun diri salah kelingan hujan hati nya Aperdi Ketua Serok Jaya rindu siadi tunggu-tunggu terima kasih sampai serindu ketiba nanti manuk kepudang tunggalak Kobra Jengger Merah anu bagus tunggalak
bojone kuning ngalang patu siadi ada ora bisa balik nomor bahaya Kobra jengger merah. Kobra jengger merah anu bagus. Hei, Bayang kamu pindah? di dieu tenaga metenge. Wow. Kobra jengger merah kilingan di dieu saking kacirne. Wow. Nang kasih sayang sampean Ulah melengnya. sia gawe kobra jengger merah pamangku aja Ya, hai. keburebutan kayak orang gancang ngoni zaman lagi orang sejati Iya. PRW banding anu bagus Ya. yang percaya karo janji Wow. paminan saya pola Iya. Kobra jengger merah. para dewa asmara bagus gawe marah kobra jengger merah anu bagus Ya. ibarat dewa Wow. Bapak RW banding pamangku hajang Ayah. gawe orang Hei. bagus rupa Dot. ora sok gawe orang gawe muji gawe lagu sampai belas asih kobra jengger merah anu bagus Yang gojrot. adik kapogo Tor ngiring ka parayun Bapak Saiful Ben. Bapak Minan apa narika Saiful Ben. Bapak Ajat ngiring ka parayun. merah pamangku aja Bapak Minan apa narika Saiful Ben. saya kapayunan Tor Bapak Ajat ngiring ka aku parayun. jengger merah anu bagus komo lamun Bapak narika Bapak Rika. akari anu bagus bayar lagu aku jengger merah Hei. padede bayar deh Ya. aku jengger merah anu bagus bayar lagu Katung alak katung. Bapak RW Bangin Bapak Minan Ibu Misi ada Dedei Adede Robi Putra Bekasi Utara. Robi anu Adede Robi bagus Bekasi Utara. aturan Akobra jengger Adede merah. Robi Akobra jengger Adede merah. Bapak Ayun Aman Adede ayah. Robi anu bagus Ayah. Hai. Akari Putra Bekasi Utara. Akari Satria Sukaringin. Kobra jengger merah Sukaringin. Akari Satria. Kobra jengger merah anu bagus Paku Hajat. dibayar Akari Satria. Kobra jengger merah Paku Hajat. Adede Robi anu bagus Akari Akari Satria. Sukaringin. Adede Robi anu bagus Akari Adede Robi dibayar Akari Akari Adede Robi anu bagus Sukaringin. aturan Adede Robi Satria Muda. Adede Robi Akari anu mana Akari deui anu bagus Akari anu bagus Akari deui anu bagus bayar laguna Arabi Akari Tapang Bekasi Akari Utara. dibayar deula Adede Robi Akari anu bagus Hey. bayar
payu Aku berat akari Pemangku haja pamayundi Aku berat akari anu makan Simpati akari dibayar heula Aku akari Jeger merah bageun bayar nabung Aku berat di sarangan misi sehebola be atuh mamang Lalala akari deui Tomo ayo dan saya lo di sarangan deui papa lo sehebola be anu bager lo akari anu mamang papa yuk Lalala produksi asli akari anu bager model Indonesia Kual geol akari Lalala arang gembira akari anu bager sederhana pisan lo sarangan deui pempaminan gae
Hai lembur. Bu, terima kasih banyak khususnya buat rombongan dari keluarga besar Saiful Hajat maupun dari serombongan Besan yang mana telah menghibur pada kesempatan siang hari ini. Kami ucapkan selamat datangnya buat para simpatisan, para tamu undangan yang jauh maupun yang dekatnya. Selamat memasuki ruangan perhajatan dari keluarga besar Saiful Hajat dan juga selamat mencicipi hidangan yang telah disediakan oleh keluarga besar Saiful Hajat. Masih tampak hadir dari serombongan keluarga besar Saiful Band. Para penanggung jawab hajat. Siap Kong, langsungnya. Pak, ayah pamunut lagu ti Bapak Hajat. Kaul cenah hayang geboy deui. Hayang geboy cenah sakali deui. Ya, urang geboykeun heula kaul ti Bapak Hajat. Geboy deui Geboy deui ngageboy bari ngalengong Geboy deui Iya. aduh geboy deui Lau. Allah geboy Allah geboy Allah leangdoy Bapak minat anu mage boy bari ngalengkoy Bapak minat sahem bolet aturan kapayun heula nu mana kapayun deui nyangga lagu geboy Geboy deui ieu geboy deui Allah geboy Allah geboy Allah ngageboy ngageboy Nya au. ngageboy bari ngalengapoi geboy deui ngageboy sakali deui geboy deui ngageboy sakali deui durian tina babatu geboy deui lengong deui ngageboy sakali deui ala lengong ngageboy bari ngalengong geboy deui ngageboy sakali deui kepitingkan tujuh obor kokosan nama kokosan bantun dibilang sapeting ama sapeting asa sebulan sapeting asa sabulan antosan panutan sumpi sapeting asa sabulan antosan panutan sumpi geboy deui ieu geboy deui Allah geboy Allah lengkoy ngageboy bari ngalengkoy kadiri masih jadi masih nyali barang penting ulah kajong-jongan deui saling kadadi api
sakali deui turiang dina babantu melapan tante basisi nikah hoyong ucana tanguntu mantap jadi dagering pikir nuhun gelis. Tuh asum euy. Dut. Oh, lah kita tuh Dut. Pak, kaul parantos kalaksanakeun. Mudah-mudahan sing mulus berkah karan rahayu. Wabil khususna ka Bapak Saipul Hajat, umumna ka sadayana ka para simpatisan para tamu leman nu caket sareng nu tebihna. Pak, ngawitan urang merak ibing bari sasoderan deui Aperdi, wayahna ngiring ka payun Aperdi Ketua Serok Jaya. Dina tawis laguna teh Peuyeum Bandung. Perdi ngawitan. Yeuh, Peuyeum Bandung nyanggakeun. di mana-mana Aduh, di kampung di kota Perdi anu bager Aperdi Ketua Serok Jaya. tos kakocara Balik di ke Manuk, Manuk ka Pudang. Duh, sayang coba. Nyieun kuping. Manduke podang Aperdi anu bager deui bolone kuning Aperdi siadi ada Hey, orang bisa wela maning Bos Rasid, Bos Rasid. bayang-bayang Bos Rasid Ketua Jaya. keimpi turun bisa lalui pujaan hati Apa Nadia pemangku hajat? Sasi dari Aperdi rindu 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 siadi tunggu terima kasih sampai serindu akhirnya ketika nafsu berbayang-bayang keimpi-impi selalu pujaan hati Aperdi anu bager deui manuk budaya Bos Rasid anu bager Nya aya bulune kuning apa Nandiki pemangku hajat? siadi ada Hey, apa nadiki balen manis kebayang-bayang hey, keimpi-impi turun bisa lalu kelingan pujaan hati nya Aperdi aya rindu 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 sih ditunggu-tunggu hey, terima
bakal akeu seminggu kelingan hujan hati kebayang-bayang keimpi-impi turun bisa lali kelingan hujan hati aper di anu bagus Ayah, Bapak RW Banin, bayang-bayang RW Banin memang wajar. keimpi-impi turun bisa lali kelingan hujan hati rindu-rindu jadi tunggu-tunggu sampai segitu hujan hati di sarangan adek-adek Robi kebayang-bayang Hei, keimpi-impi Ayah Narika, Mama Narika. turun bisa lali kelingan hujan hati kebayang-bayang keimpi-impi bisa lali hujan hati rindu rindu aper di anu bager rindu sing ditunggu-tunggu Hei, bakal sampai sewin aduh awas ulah meleng ya. kelingan hujan hati Iya. kebayang-bayang keimpi-impi hujan hati Ya beres. kebayang-bayang keimpi-impi turun bisa lali Hop. kelingan hujan hati Iya. kebayang-bayang hujan hati Ya. kebayang-bayang Kebayang. keimpi-impi Waka impikeun. turun bisa lali kelingan hujan hati Apa Mandor Banin, Ayah Pamandor Banin. Bapak Manoroban Ayah Kong Banin, Pamandor Banin. Enggak. kebayang-bayang Ngali kasaha. keimpi-impi Adede Robi, Putra Bekasi Utara. turun bisa lali kelingan hujan hati rindu Bos Rasid. rindu sih ditunggu-tunggu bakal sampai sewin aduh kelingan hujan hati kebayang-bayang Bapak RW Bain keimpi-impi turun bisa lali apa naning Nadia anu bagus aturan kapayun sayang sinjang kecini lo lambang dasar Ya apa Nadiki? nukarera apa nadiki anu bager apa nadiki dianggap moja keluaran di Karawang Iya. pasaeta mojang anu gelis akhirnya datang singkana ke Jawa di Priangan apa nadiki anu bager deh pasangan eta mojang anu gelis
gejenil lambang dasar anu karera dianggo para mojong ari keluar di Karangawa basah eta mojang Bos Rasid. aduh gelis Bos Rasid anyar datang aturan Bapak mina deui kapayun heula ari kaluaran Bos Rasid dadi Karangawa sinejang kecil Ai lambang dasar nu karera dia ngabok para moga kaluaran di Karangawa basa eta mojang aduh gelis antara datang gaya alung eta mojang di Karangawa Bos Rasim anu bager Aya Bos Rasid. aturan Bos Rasim anu sayang Sor apa nadiki pada kapayun. bogo Apa Nadia. tadi bogo Aperdi Ketua Serok Jaya. Perdi bogo araya kami Ai aya ya. ade tuku mama Ai tadi aku mama Bos Rasim anu bagus kakinya bogo Ade de Robi. Waduh itu jangan ku basir Iya. Bos Rasid pamangku hajat ya. ya ku Bos sabar Rasid pamangku hajat. Bos Rasim Perdi ya aku sabarana Perdi anu bagus Bos Rasim apa ayo Aya nadiki aduh pamangku hajat. aduh arewa Ai oh dicium sorangan Aperdi Ketua Serok Jaya. pegang bayi Ketua Serok Jaya. hari kurang ada Pamangku hajat ya. lomba Pamangku hajat. Nadiki. jadi namarewa kade tu bokau kadia bogu kabogo araya kamabe kade tuku mama kadia kumama kasadayana ada bogo
Terima kasih banyak Aperdi Tua Serok Jaya. Asar dulu ya. Kami ucapkan selamat datangnya buat para simpatisan, para tamu undangan yang jauh maupun yang dekatnya. Masih tampak hadir dari serombongan pemangku hajat, keluarga besar Putra Bekasi Utara, Akari, Satria Muda Sukaringin. Akobra, wayahnya break dulu ya, asar dulu. Kurang lebih 15 menit, kurang break.
Isukan. Aduh, ngomong temen nih. Isukan rek nang si Risa. Tumben sih, ya naon yuk. Bener mendingan Agus saya di panggung ngerti kieu mah. Terus Agus lah anu bagi duit. Agus kan gantian lah. Coba seleting muka wae, ampun aing. Ih, atuh lain atuh ina gede celanana. Kurang sepertinya menguru. Kita yang nasinya doang tuh bes itu. Kita si aing ngomong nasi. Ngucen kita yang nasi doang saeutik. Saeutik aja. Aja. Saeutik ulah loba teh. Eta mah hari deug kitu naon sih nek? Si endut. Tadi si endut keur dikerok. Oh. Canda apa meureun? Bu. Meni hidup gimana nih gulu. Anu jaroro, kurang arek maafkeun Bang. Nek, dia dikerek nanya, iya kan bergetar. Iya mah. Ini bergetar, kurang bisa bergetar. Tuh, bergetar. Lamun rapat mentok. Gue geriung kayak. Ini aku udah bolong emang. Lalu ada tuh. Begitu. Beda-bedanya. Coba ya. Jing bes. Oh gini yang sarah. Karena Gunung Padangan ya. Batu teh produknya di gunung. Takolan kan. Murah gamelan. Gunung Padang Garut itu si Anjing. Gunung sorangan. Tidak kan ini. Nek pernah kadinya nek sorangan. Nek manondeun. Nondeun. Pernah ka eta? Pernah. Mata gitu ge nyaho pernah angga. Gunung Padang itu si Anjing. Ada itu batu. Anggan
Hari sensus saya. Itu dua. Ya, waktu asar parantos kalangkungan hiburan orang lajeng kendai. Kami ucapkan selamat datangnya buat para simpatisan, para tamu undangan yang jauh maupun yang dekatnya. Selamat memasuki ruangan perhajatan dari keluarga besar Saipul Hajat dan juga selamat mencicipi hidangan yang telah disediakan oleh keluarga besar Saipul Hajat. Masih tampak hadir di serombongan keluarga besar Putra Bekasi Utara, Akari, Sarangan ADD Robi, Akobra Jengir Merah, serombongan nuhun para kesinggihan hadir. Akari, kaul tadi cenah dari ADD katanya pengen manuka pudang, Akari yang mencek cenah. Ya, manuka pudang yang gakeun. Manuk kepudang bulune kuning sia dia dadang ora bisa Putra Bekasi Utara. hidup ditunggu-tunggu beribadah sampai serindu beribadah nafsu Bapak ingat tangan sewa mungkin kamu beribadah nafsu kebayang bayang wow
Satria Muda Sukaringin. Akari kapayuneula Bemana kapayunan Akari abager Aperdi Ketua Serok Jaya. Manuk kemuda Akari Tong RW Panin nah. Bulu nek kuning kong bani nano bagir Kong bani turubi bisa Kong bani nano bagir Bayar lagu Kebayang bayang kong keimpi-impi kong ano bagus Ayang Kong Banin. kong banin bayar lagu Gedeng atuh gedeng. kong Woi. banin besayang bener Nya. kong banin ano bagus manu kepudang Wow wow. kong banin deui bulu nek kuning kong banin siap ada orang bisa bareng Iya. kebayang-bayang keimpi-impi selalu hujan hati kong banin rindu yang tunggu sedih tunggu berapa kong banin rindu tunggu dari bersali hati kong Iya. kong Iya. Gedeng atuh gedeng. kebayang bayang kong banin keimpian turubi bisa lari kong kalingan puja hati Hey. rindu masih tunggu sabitu dibayar deui kong banin anu bagus kebayang bayang kong banin keimpi-impi Hey. turubi bisa lari puja hati Bapak saya probet ke depan dulu nanti Hey. rindu kong banin rindu sedih tunggu kong primakang sampai sebiang akhirnya ketiba nafsu Apa narika mama narika? bayang-bayang keimpi-impi bisa lari hujan hati kong deui kong banin Pak RW banin sayang so Pak RW keimpi-impi turubi bisa lali Pak RW banin kelingan puja Ngalika saha ieu? rindu apa RW banin Hey. Hey. rindu sih Hey. Hey. dibayar deui Bapak saya pamit ke depan dulu nantang Ayah Bapak Ajat. deui sayang apa RW banin neng muter-muter Ah. dibayar deui Digentos laguna Wangsit Siliwangi. aja Wangsit Siliwangi. Bapak kecabangan Hey. semua
Bapak minana Saiful Bet anu mager luka masuk apa remani pacaran Bapak Mandar Bendot, Bapak Mandar Bendot, tempat payung keadilangan Bapak Mandar Bendot. ayeuna di kondangan Iya. pupus asma warisan Bapak minana Saiful Bet mampu lugutur sabar apa remani tindak tanduk nanti yang keharap Pak RW Manin aturan dibayar dari Pak RW Manin anu maafkan Siliwangi anak kejalan kibari gelap kumar jajaran adan Bapak Mandar Bendot, Bapak minana Saiful Bet Bapak Mandar Bendot, anu maafkan Bapak Mandar Bendot. Mandor anu bagus aturan dibayar gratis sayang aduh Bapak Mandar Bendot, Bapak Mandor pinta anu bagus nya Pak Mandar Bendot. anu mana anu bagus bisa yang apa RW no mama kepayuan aturan dibayar Singkil. anu bagus apa RW pakai kayak anu kepayuan Tunggu di keseni Bang RW Banin Sukaringin pamilekeun ngalepak apa RW Banin bayar laguna lagi ngalujuan Bapak minang Saiful Bet Wah. lalaki godawang bela bayana buat asal tutu aja jangan tuh duduk kumapa atuh nandangan Bapak Mandar Minan, calik dina bang baru Pak Mandar Minan, mangat yang kakurung balung nyawang kang ipit Bapak Mandar Minan, dong alamatku Bapak Mandor Mian Minan, Tupayuan Bapak Mandar Minan, Emus jasa panota Atung malang lamun daya nyerah dan dinidang perang nonging lo gelisah dan ya Bapak Mandar Minan, syarat baik mana sabar ikhlas saya beda pure jujur satu setia Singkil, pengiraku mulai medan jaya karena sadanya sadanya daya cali dina baru 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 lawan
Pak Perdi Ketua Serap Jaya. Kesang panutan Sun mabulan bulan Iya. Amit ayahnya Dinekan berang Akari aya Akarim. Satria Aduh Pada tuh obat Akari. Akari kapayu Jadi deui? batu Arobi. Babogo Amari arayana Commander Bendot. Babe tukuma Bendot. Babi kumama Commander Bendot nyeri kapayeun ieu. Kasadaya Ada bobo Aduh itu Nyaman ku bagera Kanu eta Aya Ku bagera Kang RW Banin. Aduh iya Ya aku belana Saringin Kang RW Banin. Manehna Commander Minan. Aku kumisna Commander Minan. Oh, Commander Minan. Aduh riwe Aya Iya Sipati Pegang lain Tuh hajat Orang bandar Tuh hajat Hari Samangku hajat Samangku hajat Babe tuh bagus Adina bagus Babogo Araya kame Ai Babe tuh kumaka lala Tadi aku kumaka apa RW Mane Kasadaya Babogo apa RW Banin Aduh itu Samangku aja Aku bagera apa RW Banin Kanu eta Ya aku sabaran Anu iya Ya aku belana Papa hajat Manehna Asuh kumisna Papa Minan Aduh riwe Aduh riwe lala Bapak minan saya ngomong Sama bager lala Bapak minan adei anu mana Kurang dakar Bapak minan saya ngomong Ayah rambuna Lolo Tunga-tunga Lolo Dapoan Abirayu Aduh salah Padana sorangan Bapak minana saya ngomong Papayung Bendot ya Commander Bendot. Kembang Commander Bendot. Ngerin pula Commander Bendot. Pada caci Iya di bagian ya. Otek narang Iya pula Subet. Aya Asal kuring nyawa dibayar. Iya Biji kembang aya ya. Ngomong hijaban Samara-samara Etama ukur ciptaan Pasal budi Bernyawa di kandang Arif pulang Ngomong para di malam Ada Robi anu bagus Ngedukut bagatna Aduh Era anak kacina Naon Anu di jauh Gadis
bernama Abu Bakar, mantannya Ahai jadi pacarnya. Pak, terima kasih banyak serombongan dari keluarga besar pemangku hajat. Perantos Linggihan hadir. Keluarga besar Saipul Bet. Mandor Bendot, serombongan. Arobi, kaulnya apa tadi? Lupa saya. Ada lagi. Buat ibu-ibu serombongan lagunya katanya aduh buyung. Bi, buyung Bi. Jangan ngalaman. Aman pakai HP cina. Ibu-ibu jumba. Masang formasi dulu katanya. Formasi 2, 3, 4. Ayo Bu, formasinya dulu. Kedengar lah cina formasinya con manggih. Nah, sekarang 3, 2, 3. Wah, harus diatur. Udah Bu, jangan jauh-jauh. Tadi dulu belum siap, katanya sendalnya belum pada dibuka. Bu, atas. Udah. Ya. Mengapa lupa padaku? Ah, selama engkau dirantau
Lanjut dulu. DJ. Ayo kicau dulu. Tenang Kobra. Kicau dulu. Bu, balik lagi Bu. Kicau mania cenah. Arjuna buaya itu mah. Arjuna buaya tuh ya. Ya udah, maju aja dulu. Pak, kami ucapkan selamat datangnya buat para tamu undangan yang jauh maupun yang dekatnya. Selamat memasuki ruangan perhajatan dari keluarga besar Saipul Hajat dan juga selamat mencicipi hidangan yang telah disediakan oleh keluarga besar Saipul Hajat. Masih tampak hadir dari keluarga besar Saipul Bet maupun dari keluarga besar penanggung jawab hajat. Kobra Jengger Merah, keluarga besar Putra Bekasi Utara, di sarangan Arobi, serombongan dari keluarga besar Bekasi Utara, Amandor Kari. Langsung DJ aja. Ya, Pak DJ cenah. Kayak DJ deh. Udah make. Pi. Janjian cenah. Lagu naon?
Set. Tukang ngendang ngeleti kan ini. Bu, terima kasih banyak buat serombongan keluarga besar Saiful Bed. Masih diperkuat serombongan si mama-mama pokoknya mah. Siang ini mah diperkuat oleh para ibu-ibu, para polda, polisi dapur. Arabi, wayahnya kiring ka payun deui bareng Maman Kobra. Bos Rashid serombongan dari keluarga besar Saiful Bed. Lagunya Puyem Bandung. Yuk, nyanggakeun Puyem Bandung. Arabi, Putra Bekasi Utara. Di kampung
bageur deui tos toko cearang kunemat rasana Arabi anu bagerakan sampai asana tubuh berkarekan bayang di Bandung anu sarangan bayang Bandung kamasur pangaos telur Arabi anu manang nya ngalika sahay kosadayang kagaan sepuh jamurang kali Akobra Jengger Merah Putra Bekasi Utara mangga cobian pepepep bilih panas sarang Akobra Jengger Merah pamampu ngajak bos tenda iya bayam di Bandung ai kanteng desa barangan Bapak minane saya pobet deui peuyeum Bandung kamasur pangaos telur Bos Rasid kusadayang kagale bos Rasim anu bagus Bos Rasid bos Rasim aya sepuh jamurang kali anak mangga cobian Neng Yeni aya nu ngaran Yeni mana Neng Yeni Neng Yeni Anjeng ayana kepo nanya mulu mana gitu iye kuring di tengah lakun numpak ojek teu aya batur nyari dina waktu hiji peting upaha goreng sepuluh barangan bab di mana tuh di mana dan ya di ayana beres ya berebet cinta bab atau hancur iya kuri di mana tuh di mana dan jadi anjir ayana tapi udah dibayar dina waktu hiji peting kuring sok ngumbar lamunan
atuh di mana? Di mana we tuh? Neng geni anjeun aya. Anggo ai tarik mang. Aya kene. Sakapeung mah Aya. goreng sok gombar lamun aya penyuapun Aya. atuh teh rumah. Tapi heueuh dari bayar. Nya. Bulan suri Gusti MC Sakieu kasep na teu ningali. Cikan jinuk kita Siapa lagi? Papa Minan Saipul Tarik. langit angkeun ganjel Sar ada di Romi ini kapayeun ya. pasti pada sen kecium dengan bumisan bebesan cara dituri Hai. Apa banin nama banin? Hai. Galet ya. bebesna amdo bablang Hai. Abang mana beda.
Bagaikan
Iya, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Serombongan para mamah-mamah bunda-bunda cantik. Wargi sadaya. Aya saanun di kapayunnya banyak. Sumuhun. Kiwari acara hiburan orang nikreh bari ngeureuh. Saanun di kapayun Bapak Mandor Kobra. Da gitu. Sumuhun. Kiwari urang sanggakeun. Pemandor Bendot bade lagu naon da gitu. Laguna teh sancang ti apiat mohon ngiring kaulu kapayun cik laguna teh sancang. Ngalang-alangan pakidulang garung ombak basisi ketira dina waktu eta apian sayang ngalang kekerang gajah los garung jajonator sanganaca Aya Bapak Mandor Bendot ngawitan. cenah ceuk kabejang bakla Aya. aya nagara Pak Mandor Bendot. pamanora benandot nu bagus aturan ayun deui Oh, Prabu Siliwangi Siliwangi. pamanora bendot nu jadi raja sakti pamanora bendot mandra kuguna Apa narika Mama Padi. narika Saiful Det. diislamakeun pamanora bendot pamanora anjeunna Euleung. di udang jana tapi biasa tangan ilang di lawang eta pamanora bendot anu bageus Ya. di lawang eta pamanora bendot deui sancang nu caneok geueuhan sanajan nu caneok geueuhan cenah ceuk beja bakla aya nagara Wap. sancang kuat pajajar atulah Singgil. Prabu Siliwangi nu jadi raja sakti mandraguna pamanora bendot anu bagus padi are deui selamakeun apa manora bendot deui anjeunna Aya ali ngali ka saha? di udang putrana reduk yang satu Ai. ilang di lawang eta ilang di lawang eta sancang nu caneop geueuhan Apiat. bagulan kacapangan
Ya. Cemang ngade galuh pakuangan apian anu bagus silih wangi kinanjang sajagat raya Sumedang iya lungguh turi sabar sikil tidak tanung keingkar sebentar keturunan kiwari langit putrati pacaran ayah wow silih wangi pawang palang sajagat raya Sumedang aku butuh sabar tidak tahu mata ingkar dengan keturunan apian Bapak RW Andres ya ayah iya tos lamingan tosan ngana tosan waratos jong junan apa deanto bisa ngawaleun teu gaya waratos bisa serang putih adi pap nakai panatos kata sanaos Kiser Saidah parantos nani Bapak Omen Pak Ome ya yeay jewong lanang ya no wong lanang arep isuna takone sampeyan udah nodan payungan ya Bapak Omen anu bager deui ayah udah papayungan belok pagam iya belok pagam disuguhi sega ora di pangani disuguhi baju ora di keno Bapak Omen no mana kapayungan lah Bapak Omen iya la 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 iya aduh Bapak Omen bagian saiki kula wong sunah belang jahil senigang Bapak Omen Bapak Bagurna tobat enak juga ini lagu disuguhi sega ora depang Bapak Omen disuguhi banyu ora iya are balik jangan ora belas pengibar aturan dibayar gelang tobat enak juga ini lagu bikin geleng-geleng kepala aduh Bapak Omen deh lale-lale anggar mewah kelang doi luar leor jika pilih pura berbayar apa RW Andres orang pelit bisa ngelawak sampeyan Omen aturan Bapak Yunang pulang anu bageun aturan disayang-sayang Bapak Omen
aja. Urip wawu aduh pacana ape kan kira maneh aduh entang Kual geo, hari babarengan kual geo, aku sauyunan tak kual geo. silih asih cantik di mata Apian pakai janji Bukarin buka deni Lala mari mendapat tanpa setia Lala yang nano pangpa gerakan Lala Apian nona Bapak minang deui beras kadata kedir Pak nuhun apiat keluarga besar Satria Muda Sukaringin, nuhun para tos kapayun disarangan Bapak Omen selaku penanggung jawab hajat. Kami ucapkan selamat datangnya Aedoy Luar Leor Jengger Merah Putra Bekasi Utara disarangan Bapak RW Andres Jaya Bakti. Akobra mencek lagi barang Aedoy biar kebagian. Yuk kasanggakeun dina tawis laguna Gunung Jati. Gunung Jati janggakeun. Ya saya tuh kan. Batur mana bo ongkoh teknisi ongkoh 4.000 eta mah di Bandung. Bagaimana beli onggaruan Akobra Jengger Merah Putra Bekasi Utara. Kobra Jengger Merah baginya tapi sok sering doan Aedoy Luar Leor mga kata bareng balik duluan. karo bebaturan Aedoy Luar Leor anu pangbagerangan Hai. ramai-ramai gugoyon sebab anak siang disungsi Kobra Jengger Merah anu bagi Iya. siang dituju Gunung Jati pada nadran Aedoy Luar Leor anu bagi Aya. ning makam doet netop mampir ning di Juruk Kuncing Ai. Gunung Jati Kobra Jengger Merah tempat wong setan
gede cilik wadon lanang tua nom jalur rezeki hari kang sajati aku tempati kula warga Sikil. kota Cirebon orang kula menjaga ketut Ayah. aku braje merah anu bagir Aya. pamaku ajat bos tenda anu sayang gede cilik ada luar leong tua nom jaluk rezeki hari kang sajati ada luar leong tua Bekasi Utara anu bakir Iya. kota Cirebon orang kula kerja datang ketut aku braje merah Ayah. papayun payun deui Bapak RW Andres. bagara PRW Andre aturan dibayar Wow. ada luar orang putra Bekasi Utara Api yang satria muda Sukaringin. api yang Sukaringin numpang bageran numpang papayun aturan deui aku Ayah. bayar aku bagai Wow. jalur rezeki hari kang sajati aku nyumpah kula warga Iya. kota Cirebon orang kula bayar ketut Ya. Gunung Jati Kurang menang ada ya. luar leor anu sayang ada luar leor putra Bekasi Utara papayun jalur rezeki hari kang sajati api yang Sukaringin papayun deui Asik. aku belajar merah Orang manggih HP. goyang terus goyang Orang manggih HP. Jual ya. di Ya, jual. goyang Gojrot ya. aku belajar merah apa bagus Ayo doi luar leor. senten aku goyang aduh dia goyang goyang Hai, jaipong aja ipok. di lubur payung senten aku goyang Ya, aduh mata karana La 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 da 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 da. syarat Hey, hey. senten
Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih.